Ko e lotu whakaaho ki a whakaloto lahi ma whakatua melie me wholofola. Ka veinga, toko taha whakaanga. Potu wholofola loma wahe waves unuaki. Ko i ai, oku ikai hao anga o ai tangata fua pe oku whakaanga. He koho o a ngai ai whaahinga koe, i he mea koia, oku ke a ngai whoki koe. He oku ke whai ai ngahi mea pe koia e koe oku whakaanga. Emeni. Ke tau lotu. Tamai mafi mo alo ofa ai a Fiona. Whawhetai pia te whawhetai hoku lau maalie e kua osia ai aho wha ko eni. Makatuunga pe i he ofa me tauhi ai a Fiona. Aho wha ko ni o ke o whongi e iau ki he mahu inga o e whakaehi mei he whakaanga. Ko e whakaanga o ku lahi taimi a e ku moua ai a e ku nofo ke u whehu ia hatahake. Ka oku ke whakamanatu ki a te au he aho koe ni, oku ikai ha aku tau ke u whai e whakaanga. He ko e ku whai e whakaanga, oku pehe pe whoki e ku whai ki a te au. I ho wā whape sisu kalaisi ko koe a hoku whakamoui. Emeni. Whakamala ke te koe, oku ke kau mai ke ta lotu hufie he ho wani. Oku tupunga ai whakaanga ha toko taha, ko uhi pe ko hono loto o ikai sai ki ha toko taha ke. Pe ko ha ane koloa, pe ki ha ane ngāue, pe ki ha ane tale niti. He ka kofi e loto, o ne whakalanga ai ke te angai hoto kau ngā whanonga. Pe ako whakaamu mai ai wholofola ai aho ko eni, ke tuku, pe a ta ofi, pe a oa te tau whai ai whaahinga ulungangani. He ko e te angai ai whaahinga koe, i he mea koia, oku te angai whoki kita, he oku te whai ai ngahi mea pe koia e kita oku whakaanga. Whikau mahu inga ia maa ki tau tō he aho koe ni, whai pe e tau ngāwe, oua te tau haaki nofo ki he ngāwe oku whai he kakai ke he, tau tokanga taha pe ki ho tau ngahi whāmiri, ka e mea tepu ki ho tau wā pia mai eiki. Ko ia ia te tau iku ai ki he maui taingata, ka oku ikai koe nofo ke whakamaui, moi whakaangai hatahakehe. Amen. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.